Ikaze muri aya makuru arambuye duhere kuri Perezida Paul Kagame wasabiye ibihano ibihugu bya East African Community birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Burundi. Perezida Paul Kagame yagaragaje impungenge zo kuba hari bimwe mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba bidatanga imisanzu, asaba ko byajya bifatirwa ibihano. Yabivugiye Arusha muri Tanzania mu nama isanzwe ya 24 y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Nta mwanya munini Perezida Kagame yamaze muri Tanzania kuko yavuye yerekeza i Doha muri Qatar, aho ku munsi w'ejo ku cyumweru we n'umuyobozi w'ikirenga w'iki gihugu bitabiriye umuhango wo gusoza isiganwa rya Formula 1 ryahaberaga. Iyi nama ya 24 y'abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba yasize Perezida William Ruto wa Kenya ari utorewe kuyobora uyu muryango asimbuye kuri izo nshingano Salva Kiir wa Sudani y'Epfo. Perezida Ruto mu ijambo rye yasabye ibihugu binyamuryango kwihutira gutanga imisanzu bisabwa mu rwego rwo gufasha uyu muryango gushyira mu bikorwa gahunda zitandukanye wiyemeje. Perezida Kagame mu mbwirwaruhame ye yasomewe mu nama yashyigikiye iki gitekerezo cya Ruto, anasaba ko ibihugu bidatanga imisanzu byajya bihanwa nk'uko bigenda ku bidatanga imisanzu y'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Ati dukeneye ingamba zo kubahiriza zikomeye kubera ko ibiri kuba bitemewe ndetse ntibinarambye. Urugero nk'inzego zashyizweho n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe zatumye abanyamuryango bakora neza. Perezida Kagame yasabye umuryango wa East African Community gutera ikirenge mu cy'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Buri mwaka uyu muryango wa East African Community ukoresha ingengo y'imari yasaga miliyoni 103 arimo aturuka mu misanzu itangwa n'ibihugu binyamuryango ndetse n'aturuka mu mfashanyo. Kugeza ibihugu bya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi na Sudani y'Epfo nibyo bibereyemo imisanzu y'ibirarane byinshi uyu muryango. Uyu mwaka wa 2023-2024 usize Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite ibirarane bya miliyoni 14.7 z'amadolari, bikaba byitezwe ko mu mwaka utaha uzajya kurangira aya madolari ageze kuri miliyoni 22.5. Uburundi bwo bwari bufite ibirarane bya miliyoni 11.200 mu gihe Sudani y'Epfo yo yari miliyoni 8.600 by'amadolari. U Rwanda ntiruzareka ingamba z'ubwirinzi kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FDLR itarasenywa. Minisitiri wa Nyamahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Jean-Patrick Olivier Nduhungirehe yatangaje ko ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwafashe ku mupaka uruhuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zizagumaho, hirindwa ko hari ibibazo by'umutekano muke warugeraho mu gihe cyose umutwe wa FDLR utarasenywa. Yabwiye itangazamakuru ko u Rwanda rukibangamiwe na bamwe mu banyapolitiki bo muri Kongo batangaza imvugo z'urwango zibasira u Rwanda, nubwo tariki ya 25 z'ukwezi gushize i Rwanda muri Angola habayeho gusinya amasezerano no gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho ku mupaka uruhuza na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yavuze ko u Rwanda ruzakomeza kwamagana umutwe wa FDLR washinzwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ukaba waravanzwe n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho bakomeje kugaba ibitero ku mutwe wa M23. Nduhungirehe yagize ati kubijyanye n'amasezerano yasinywe yo gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi ku mupaka wa Kongo, turifuza kubyubahiriza. Mu bihe bitandukanye twagaragaje ko dufite ingamba z'ubwirinzi ku mupaka wacu na Kongo mu gucunga umutekano, kandi izo ngamba zizagumaho kandi zigereranywa n'ibibazo by'umutekano duhura nabyo. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko abayobozi bo muri Kongo bakomeje kubangamira inzira za diplomasi zigamije kugarura umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi, aho bakomeje gushinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23. Guverinoma y'u Rwanda yamagana ibyo birego ikavuga ko amakimbirane aturuka ku kunanirwa kw'imiyoborere ya Kongo. Mu makuru arebana n'ubuzima, sida iravuza ubuhuha mu ndaya zo mu Rwanda. Minisiteri y'Ubuzima iravuga ko ihangayikishijwe n'ubwandu bw'agakoko gatera sida bukomeje kwiyongera mu bakora uburaya, aho ababarirwa muri 35 babana n'ubwandu bwako. Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana cyakora avuga ko nubwo bimeze bityo hari intambwe yatewe ko bavuye kuri 50% mu myaka 10 ishize. Avuga ko impamvu aribo bagaragaraho ubwandu cyane ngo bijyanye n'uko aribo batitabira gahunda z'ubwirinzi harimo n'ikoreshwa ry'agakingirizo, ndetse abango bakaba banagaragaraho cyane indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ndetse bakanagerwaho n'indwara z'ibyorezo nka monkeypox. Yagize ati dufite icyiciro kigomba kwitabwaho. Imibare nabonye muri iki gitondo nuko abakora uburaya aribo bibasiwe cyane na virusi itera sida ku kigero cya 35% ugereranyije na 50% byariho mu myaka 10 ishize. Minisitiri Nsanzimana yunzemo ati ibi bijyanye no kudakoresha inzira z'ubwirinzi nko gukoresha agakingirizo, ndetse ku buryo ari nabo bagaragaraho indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina bakagerwaho n'indwara z'ibyorezo nka monkeypox. Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ivuga ko nubwo umubare wandura virusi itera sida ku munsi wavuye ku bantu 25 ukagera ku bantu hafi 10, hagikenewe kugira igikorwa kuko abenshi bandura ari urubyiruko ruri hagati y'imyaka 18 na 20. Iyi minisiteri kandi ivuga ko abantu 100 bapfa ku munsi, haba harimo 7 bazize sida mu Rwanda. Tukiri kuri iyi nkuru kandi, Minisitiri w'Ubuzima yasabye kwihutisha ikoreshwa ry'urushinge rugabanya ubukana bwa virusi itera sida. Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana yagaragaje ko ubuvuzi buhabwa abanduye virusi itera sida budateye imbere ko byifuzwa, asaba ko intambwe yo gutanga urushinge rutuma umuntu amara amezi 6 atongeye gufata umuti yakwihutishwa bigatangira mu gihe cya vuba. Abafata imiti igabanya ubukana bwa sida bahabwa ibinini bafata buri munsi, hakabamo bahabwa ibyo bazamarana ukwezi kugera ku mezi 3 badasubiye kwa muganga kuko baba baramaze kumenya kwikurikiranira ubuzima bwabo. Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana yatangaje ko ibyo gutera abantu urushinge bikwiriye kwihutishwa kuko bitegerejwe igihe kirekire. Ati imyaka 25 abantu bafata imiti igabanya ubukana buri munsi,
hakenewe ko dutangira gukoresha imiti imara igihe, imiti ikora igihe kirekire. Numvise ko biri hafi gutangira vuba. Dukeneye ko bitangira vuba, aho nterwa urushinge tariki ya mbere z'ukwa mbere nkongera gufata urundi tariki ya mbere z'ukwa karindwi. Nibyo dukeneye kandi bishobora kuzafasha kuzigama amafaranga, kuko numva ibinini bya buri munsi bihenze kurusha urushinge uterwa inshuro 2 gusa mu mwaka. Dr. Sabin Nsanzimana yavuze ko hagiye kurebwa uko ubu buryo bw'ubuvuzi bwatangira vuba bishoboka, kuko buhari kandi siyansi ikaba yerekana ko byashoboka, ariko gutinza ibisubizo byafasha abantu ngo nuko mu buvuzi buboneye bakeneye. Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC igaragaza ko mu Rwanda hose abafata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida barenga 220,000. Iyi mibare igaragaza ko 95% bafata imiti neza, mu gihe 90% bagaragaza impinduka nziza zigabanuka ry'ubwandu bwa virusi itera sida. Mu yandi makuru, inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga irifuza ko umubare w'abadepite mu nteko wiyongera. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga mu Rwanda Emmanuel Ndayisaba yatangaje ko nk'abafite ubumuga bifuza ko umubare w'abahagarariye mu nteko wakwiyongera. Avuga ko igihugu cyakoze ibishoboka byose ngo abantu bafite ubumuga bagire uruhare mu nzego zifata ibyemezo, gusa kongeraho ati ikintu tunifuza nuko mu nzego nkuru z'igihugu nka Sena tubonyemo umuntu ufite ubumuga twaba tubizi neza ko nta tegeko rizasohoka muri iki gihugu tutarigizemo uruhare. Ariko icyo nshima nuko n'abadepite dufite bumva neza ibibazo by'abafite ubumuga. Ibihugu duturanye nka Uganda buri cyiciro cy'ubumuga gifite umudepite ugihagarariye. Urumva ko nanjye rero kubyifuza nabyifuza kugira ngo tugire abantu benshi barushaho kuvuganira abafite ubumuga. Gusa nitugira babiri batowe n'abandi bashobora guca mu zindi nzego nko mu mashyaka, ibyiciro by'abagore, urubyiruko, naho tubashije kumvikanisha neza wa mubare w'abantu bafite ubumuga wakwiyongera. Ni ugukomeza tukaganira n'inzego, birashoboka. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ivuga ko kuba bafite ubumuga bagira uruhare mu miyoborere ari ubudasa. Buri mwaka tariki ya 3 z'ukwa 12 u Rwanda rwifatanya n'isi mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe abantu bafite ubumuga. Ku rwego rw'igihugu uyu munsi uzizihizwa mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda. Aha mu majyepfo rero mu karere ka Ruhango mu mitangire y'ibyangombwa harakekwa ubusumbane. Abinura imicanga, kariyeri n'abacukura amabuye y'agaciro basaba ibyangombwa baravuga ko mu itangwa ryabwo harimo ubusumbane no gutonesha. Barabivuga babihereye ku madosiye menshi bandikiye ubuyobozi bw'akarere akaba amaze imyaka irenga 2 batabibahaye. Bavuga ko ikibabaje ari uko mu cyumweru gishize perezida w'inama njyanama y'aka karere yatumije inama idasanzwe iraterana igiye guhatira abari muri komite nyobozi kwemerera kampani Hard Rock kwinura umucanga mu bice bitandukanye byo muri aka karere kandi ngo itujuje ibisabwa. Umwe muri aba yagize ati mutubariza ubuyobozi bw'akarere n'abajyanama impamvu batadusubiza batwemerera cyangwa ngo baduhakanire batugaragariza ibibura muri dosiye tuba twatanze, ngo ari nabo bemerera kwinura umucanga na kariyeri bafite dosiye zisa nizo abahakaniwe bafite. Kuri bo rero bavuga ko biterwa n'uwatanze dosiye n'ingufu ziba zimuri inyuma. Bongeraho ko nta wundi munsi ngo njyanama yigeze itumiza inama idasanzwe kugira ngo batorere ishyirwa mu bikorwa ry'umwanzuro wo guhesha umucukuzi ikirombe atujuje ibisabwa. Muri iyo nama idasanzwe ya njyanama uwavuganye n'ikinyamakuru Umuseke avuga ko bagombye kwiga kuri dosiye zose zandikiwe akarere igisubizo kigatangirwa hamwe. Gasasira Rutagengwa Jerome perezida w'inama njyanama ya Ruhango yemereye ikinyamakuru Umuseke ko bafite dosiye zirenga 100 barimo kwigaho muri iyi minsi. Ati nibyo ku cyumweru twakoze inama idasanzwe, imyanzuro yavuyemo tuzayitangaza ivuye ku ntara imaze kwemezwa. Dosiye perezida w'inama avuga nijyanye n'iyi kampani yatumye baterana igitaraganya. Umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu mu karere ka Ruhango Rusiribana Jean Marie avuga ko ibyo aba bacukuzi bavuga nta shingiro bifite kuko wanditse wese asaba icyangombwa abazi ko yujuje ibisabwa. Ati twashyizeho urubuga ruduhuza n'abacukuzi nirwo duhanahanaho amakuru kandi uwo twemereye twandika tumusubiza tukamubwira ibyo asabwa. Gusa Rusiribana avuga ko hari amabaruwa 100 barimo gutegura kubiyemo ibisubizo by'abasabye. Guverineri w'intara y'Amajyepfo Kayitesi Alice avuga ko yategereje ko izo dosiye zimugeraho kuko nta makuru azifiteho ahagije. Abitabiriye inama njyanama idasanzwe bavuga ko yateranye harimo n'urwego rw'ubugenzacyaha na polisi kandi ngo bidakunze kubaho mu nama njyanama zabizisanzwe n'izidasanzwe. Mu karere ka Karongi ho ukurikiranyweho gusambanya umukobwa we afunzwe by'agateganyo. Umugabo wo mu karere ka Karongi ukurikiranyweho gusambanya umwana we w'umukobwa yahawe iminsi 30 y'igifungo cy'agateganyo mu gihe avuga ko ibyabaye yabitewe n'ubusinzi. Urwibanze rwa Bwishyura rwemeje ko hari impamvu zikomeye zituma uyu mugabo akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umukobwa w'imyaka 20 afungwa by'agateganyo iminsi 30 mu giperereza rikomeje. Dosiye regwamo uyu mugabo nk'uko inkuru y'ubushinjacyaha bivuga yashyikirijwe urukiko rw'ibanze rwa Bwishyura ku ya 15 z'ukwezi gushize. Uregwa yemera icyaha akurikiranyweho cyo gusambanya umukobwa yibyariye akavuga ko yabitewe n'ubusinzi. Icyaha akurikiranyweho giteganywa n'ingingo 134 itegeko ryo mu 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Mukanya aya makuru turakomereza hanze y'u Rwanda turahera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda M23 yongeye gutana mu mitwe na FARDC muri Rubero. Kuri uyu wa mbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo haramukiye imirwano y'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 muri Rubero mu ntara Kivu y'Amajyaruguru.
umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka yatangaje ko imirwano yatangiye mu masaha 11 z'igitondo cyo kuri uyu wa mbere, akavuga ko ingabo za leta arizo zatangije ibitero mu duce dusanzwe dutuwe n'abaturage benshi. Ati kuva saa 11 zo kuri uyu wa mbere tariki ya 2 z'ukwa 12 ingabo zihuje z'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye ibitero byibasiye uduce dutuwe cyane twa Kikubo, Kasege no mu nkengero zatwo ndetse no ku birindiro byacu. M23 yashimangiye ko igomba kwirwanaho ndetse ikanarinda abaturage. M23 iragenzura turiya duce guhera mu kwezi kwa 8 uyu mwaka. Imirwano turamukiyemo kuri uyu wa mbere irakurikiriye yatubereyemo ku wa 5 tariki ya 29 z'ukwezi gushize ubwo ingabo za leta zateraga ibirindiro by'inyeshyamba za General Sultan Makenga ariko bikarangira zisubijwe inyuma. Nyuma y'imirwano yo mu mpera z'icyumweru gishize, M23 yatangaje ko itandukanyije n'amasezerano yerekeye agahenge u Rwanda na Kongo byasinyiye u Rwanda nyuma yo gushinja ingabo za leta kuyitwikira zikayigabaho ibitero. Uyu mutwe nyuma yo kwitandukanya n'ayo masezerano wanatanze integuza yo kuburizamo ibitero bya FARDC ibisanze aho bituruka. Mu gihugu cy'u Burundi haravugwa inkuru y'umugabo wishe nyina n'abana batatu be abatemaguye. Ubwicanyi bwakorewe aba bantu bane bo mu muryango umwe bwabereye mu gace ka Nyabigozi muri komine Gisuru mu ntara ya Ruyigi mu burasirazuba bw'u Burundi. Uwakoze aya mahano nawe muri uyu muryango yatawe muri yombi na polisi. Ni umugabo witwa Pascal Baseka wishe abana be batatu akoresheje umuhoro. Abakobwa babiri barimo umwe w'imyaka 7 n'undi w'6 n'umuhungu wari ufite imyaka 2 n'igice. Uyu muhinzi w'imyaka 47 kandi yishe nyina Ntakamurenga w'imyaka 69 akoresheje umuhoro. Umuyobozi w'umudugudu wa Nyabigozi Pascal Nyawenda yemeje aya makuru, yemeza ko icyateye ubu bwicanyi mu muryango kitaramenyekana. Nkuko amakuru aturuka muri ako gace agera ku kinyamakuru SOS Media Burundi abivuga, Pascal Baseka ntabwo yumvikanaga n'umugore we. Umuntu wa gatanu yakiriwe mu bitaro bya Gisuru nyuma yo gukomeretswa bikabije na Baseka. Barthélemy Runiga umuturanyi w'uyu muryango yagabwaho igitero agerageza gukiza abahohotewe. Pascal Baseka afungiye muri kasho ya polisi Igisuru. Abaturage bemeza ko arwaye indwara zo mu mutwe. Yari yaburiwe irengero byibuze icyumweru kimwe mbere yo kongera kugaragara akanakora ibyo bikorwa. Dukomereza amakuru muri Kenya aho Rigathi Gachagua yatangaje ko aziyamamariza umwanya wa president mu matora ataha. Ukwezi kurashize umunyapolitike Rigathi Gachagua akuwe ku mwanya wa vice president wa Kenya yari amaze imyaka 2 nyuma y'aho abagize inteko ishinga amategeko bamutakarije icyizere bigahabwa umugisha n'urukiko. Abadepite n'abasenateri bashinje Gachagua amakosa atandukanye arimo gukoresha nabo umutungo w'igihugu no kubiba amacakubiri mu baturage. Cyakora yagaragaje ko ari birego bidafite ishingiro ahubwo ko abo mu biro by'umukuru w'igihugu aribo bamugambaniye. Mbere yuko atangira ibikorwa bigamije kumweguza, Gachagua yahishuye ko abakozi bo mu biro bya Perezida William Ruto bamukuye mu itsinda rya WhatsApp ryatumaga amenya gahunda ndetse n'ibindi bikorwa umukuru w'igihugu ateganya kugira ngo natabyitabira bizitwe ko ari ukwigomeka. Mu kiganiro yahaye televiziyo NTV yo muri Kenya, Gachagua yasobanuye byinshi yamenye ubwo yari vice president, ibitaramenyekanye byatumye ategurirwa umugambi wo kumweguza n'ibyo ateganya gukora nyuma yo kweguzwa. Uyu munyapolitiki atangaje ko Uhuru Kenyatta wayoboye Kenya kuva 2013 kugeza 2022 yamubwiraga ko Perezida Ruto wabaye vice president we ari umuntu mubi, ariko ntabyemere. Ngo yaje kumenya ko ibyo yabwiwe ari ukuri muri iyi myaka 2 bamaranye mu butegetsi. Gachagua yatangaje ko yamenye ko adashobora gukorana na Perezida Ruto nk'umukristo ahubwo ko bakorana nk'umunyapolitike gusa. Uyu munyapolitike yasobanuye ko mu gihe yamaranye na Perezida Ruto mu butegetsi yagize amahirwe yo kumwiga, aramumenya, ateguza ko azakora ibishoboka byose kugira ngo abanyakenya bamenye neza ububi bw'uyu mukuru w'igihugu. Gachagua yahamije ko ubutegetsi bwa Perezida Ruto buri kububwa igitugu ashingiye ku bikorwa by'abashinzwe umutekano bibangamira abaturage. Yaciye amarenga ko mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu 2027 ashobora kuzahatana na Perezida William Ruto. N'abantu 56 bapfiriye muri stade nyuma y'imirwano n'imvururu byadutse hagati mu bafana b'ikipe za Labe n'Anzelekole muri Guinée Conakry. Byaraye bibaye ejo ku cyumweru ubwo muri stade du 3 avril de Anzelekole muri Guinée Conakry mu mujyi wa Anzelekole habaga umukino hagati y'ikipe ya Labe na Anzelekole. Wari umukino wa nyuma mu irushanwa ryashinzwe mu rwego rwo guha agaciro Perezida General Mamadou Doumbouya uyoboye igihugu nyuma yo gukora coup d'etat mu 2021. Ibinyamakuru byo muri Guinée Conakry byatangaje ko uyu mukino warurimbanyije abafana b'amakipe ku mpande zombi batemeranyije ku byemezo by'umusifuzi. Abo bafana bakaba kabihumbi 20 bari muri stade du 3 avril de Anzelekole baje kuva mu ntambara y'amagambo batangira guterana amabuye. Uko guterana amabuye byatumye inzego z'umutekano zibahukamo, nabo bararwana, bamwe barapfa abandi barakomereka. Imibare yatangajwe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere yavugaga ko hamaze kubarurwa bagera kuri 56 bapfuye. Gusa iyi mibare ishobora kuba ari mike kuko ngo uburuhukiro bw'ibitaro bwuzuye imirambo indirambikwa ku mabaraza yo kwa muganga. Mu gihugu cya Leta Zunze za Amerika, Joe Biden yahaye imbabazi umuhungu we mbere yuko ava ku butegetsi. Perezida ucyuye wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden yababariye umuhungu we Hunter Biden nyuma yo guhamwa n'ibyaha yashinjwaga bifitanye isano n'imbunda ndetse no kunyereza imisoro. Mu gihe mbere yari yavuze ko atazatanga imbabazi.
Izo mbabazi zirinda Hunter Biden igihano cyo gufungwa yashoboraga guhabwa kubera ibyo byaha byavuzwe hejuru. Bije nyuma y'ibyumweru mbere yuko yitegura guhabwa igihano nyuma yo guhamwa n'icyaha mu rubanza rw'imbunda no kwemera icyaha cyo kunyereza imisoro. Hunter Biden yatangarije ntaramakuru by'abanyamerika Associated Press mu magambo ye kuri internet ko atazigera apfusha ubusa imbabazi yahawe kandi yiyemeza kuzakoresha ubuzima bwe yongeye kubaka mu gufasha abarwaye n'abababaye. Biden yavuze ko guhamya umuhungu w'ibyaha kutubahirije ubutabera. Mu ijambo rye yagize ati nta muntu ushyira mu gaciro ureba ukuri kw'imanza za Hunter ushobora kugera ku wundi mwanzuro usibye ko Hunter yatoranijwe gusa kubera ko ari umuhungu wanjye, kandi ibyo ni bibi. Hunter Biden yari yatangaje bwa mbere ko akurikiranwa n'ubushinjacyaha mu kwa 12 kwa 2020, ukwezi kumwe gusa Biden atorewe kuba perezida. Imbabazi nazo zije hafi ukwezi mbere y'uko manda ya Biden irangira. Mbere yari yasezeranyije ko atazatanga imbabazi, naho perezida watowe Donald Trump we yanenze iki cyemezo. Muri Iraq, banki nkuru y'igihugu yahagaritse abishyurwa na TikTok. Banki nkuru ya Iraq yashyizeho ibwiriza ribuza ibigo by'imari byemewe mu gihugu guhererekanya amafaranga n'urubuga rwa TikTok cyangwa abafite aho bahuriye narwo, ibizatuma abakoresha urwo rubuga badashobora kwishyurwa muri icyo gihugu. Ni ibwiriza ryasinywe na guverineri wungirije w'iyo banki Amar Hamad Khalafa, rikaba rivuga ko ibigo by'imari byose bibujijwe kwakira cyangwa kohereza amafaranga aturutse kuri TikTok cyangwa ibigo bikorana nayo muri ako kazi. Uru rubuga rumaze iminsi rugerwa amajanja muri Iraq, cyane cyane nyuma y'uko rushinjwa kugira uruhare mu kwica amahame agenderwaho n'icyo gihugu, aho rufite igice kinini cy'abatarushyigikiye biganjemo abagendera ku mahame akaze y'idini ya Islam. Aba barimo na Minisitiri w'itumanaho Hiyam Ali Yasir uherutse kumvikana ashinja TikTok kugira uruhare mu kwangiza imibereho y'abaturage ba Iraq, ibyaciye amarenga ko guverinoma y'iki gihugu ishobora gushyira amabwiriza atorohereza abakoresha urwo rubuga. Hagati abanenga iki cyemezo bavuze ko cyafashwe nyuma yo kubona ko uru rubuga rwa TikTok ruri kwifashishwa mu bikorwa byo gutegura imyigaragambyo, bityo ngo ntirwizewe n'inzego za leta. Abaturage benshi cyane cyane urubyiruko bamaze iminsi bagaragaza kutishimira ibyemezo bifatwa na leta ya Iraq, birimo umushinga w'itegeko uherutse kugaragazwa ushobora kwemerera abana b'imyaka 9 gushakwa n'abagabo. Abanenga iki cyemezo baravuga ko kigamije no kuburizamo imyigaragambyo ishobora guterwa n'urubyiruko, cyane ko rwakunze kwifashisha TikTok mu kuganira kuri iki cyemezo ndetse no kugaragaza uburyo rutakishimiye.